ngisuka kuhlelo kuthiwa yi-abandoned. Ukhona umuntu ongifumile ukuthi ngimbhekele ubaba uMutsoaledi. Ubaba uMutsoaledi wala ekhaya. Yeah. Okay. Umntwana sengi wala ekhaya but ushonile. Oh, akasekho. Usishiye nini? 2009, yeah. Yeah. Oh, okay. My condolences to you guys. Ubaba yena uhlobene kanjani no baba lo besimbheka? Umntwana sekhaya olandela mina ngasimu. Oh, okay. Ubhuti wakhe. Omdala. Yeah. Yena wokugcina last born. Emthwaleni. Uhlukufitsi 2009. Unawukula. Oh, okay. So ngizondlalela nonke video ne? Lebitso la ke Boitumelo Ncube. Ka mengwaga ke tshwara 22. Ne ke batla Ethel Nombula Tsangilane le papaka Modingwana Motsoaledi. Yeah, since banshile ko Carltonville Place of Safety, maybe ne ko bala hore le tiponahatse esngwana lena, and then yeah, ke na le diputsiso. Ke ne ke maketsa ke bona video hore really Thabo a ka pata ngwana. Ne re sa tsebe. A re tsebe nix ka mwana. Ke sa tsebe a o sio mare yena re sa rone le re tseba ka o. O klisitse ka yena mare yena ha re Mtswaledi ke ngwana wa ke last born wa o klisitse. Thotse jo. Nomvula yena ya ka nna ke motse wane yena le mo tapelela kwa wona Carlton feed la se But you know of usisi lo yakhuluma ngaye. Nomvula. Yeah. Ngiyazwela. Yes. Oh, wabe wezwa ngaye from wakhe omncane. Yes. Kimlewa. Umama walo. Wanoma. Umamakho. Umama kanjalo. Lo wamshiya kumntwana kithi. Lo. Angayi. Unomvula washiya ubanika hore. Ubanika malakho. Unora. Umntwana waka Mtswaledi. Geneva. Modingwana. Okay, ngicela nime kancane. Confused. That is confused. Lebitso la ka ke Nora Jennifer Chingilani and ke 24 years old. Ke dula le nkgono le malume since ke dula mo since Banklisa like 7 months until now.